dengan habis buat MLA ga Jowai uba wailat miki shila hen negasngi ula Plie ya ka Mookaswan Combined Water Supply Scheme kabahab hapok gajal Jeevan Mission kaba penbiang syaki shispa henriu hulai teli kilong yeng ha Mookaswan bat sau hulai teli halat menkse kani ka projek kabakon sau point not lai keluar tingkah lala ban pendep ha benai nailar arajar arpusau la pentrekam da katanat Public Health Engineering Department uba shela ulayaro ya kecingdan benta jengki pait ba da ka bapen pau baki nong sang snong kila no senyang san phau tengka na ka wei kalong yeng bat ka benta na ka benta kani ka scheme bat ula kentu yaki ban penne pensa ikani ka project na ka benta ki jing mentoi ba kham nge slam Kani san provoka go krong ni de tawo bo yo bu go fight ye ni scheme that everyone ijing tunani tu heni. But then you import nang pile yo snyal treli. Yo snyal treli na den go paisa go sai ni ti yo pile do di den ngale e san provoka ka tai gi. Ngale mo ko li ile boy tu me yo nga. Ile je tai gi pai. Ile tunai de. Man de contribution yo every day snyal treli.